Gavana Kawira Mwangaza augite agaikinya mbere MCA bambunge ya Meru gwitetera kumania na nditangwire murumirite. Kawira ariuga kenda kumenya kuma kire MCA bani antu bariko andikire njirene tabura rwaria rwa DMK kiogora rukua. Akiaria aintere chanko bweru arenga bana Kawira ure MCA bambirite rwaria rwakumabiri gitende aruankurukia kenda kumenya kithira kakurembecha cha county chiurite na guchokeria atewe atidira akimaka kwa kinyano mutukikare na utuambiria chio. Function ya serikali imesimama. Mimi na wafanyikazi wenzangu wa county government tuko kazi usiku na mchana. Tunapeleka maendeleo mashinani. Tunaingia mashinani. Kazi gani imesimama? Ni miario ya gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza akiaria nterencia nkubo kiri ndunga yawe ya kwira mwingi ni mbibetete kiri kigina kia milioni 10 kiria gitengerio wandi mwankene jwa thirikari na nkuruki Kawira akiariria muswanda jurikitio ukuru kwa mbunge ya Meru jwa kumweberia gitine. Kawira na ugite wari na inya na nandi ni bwega muswanda juraikirwe kenda umabuka rungama. Wengi wanauliza Gavana Mwangaza natoa nguvu wapi? Natoa nguvu kwa Mwenyezi Mungu. Nige bondike roje mtezo na bori yake ai. Kawira yake nguvu. Ake wax bwaga. Tukwera ntezo ande wax ntukweu ake gamba. Hata zile story mnasikia hapa pale, sisi hatuko pande ile, bado tunachapa kazi. Mawakili watapambana na mawakili wengine. Lakini ninajua jambo moja. Ukweli haufishiki. You cannot hide the truth. Siku inafika na tutaanika peupe ili ulimwengu ujue ukweli. Kama wangelipeleka hatungejua ukweli. Lakini sasa maana wamekimbia wamepeleka, tutajua ukweli. Kiria Kawira kuga ntuku MCs bamwitite mbunge iria kuga ni tariki 30 na ugite ni kagita gake gaika guciariria kenda Meru bakamenya une bare kubo bandikire thirikari aura gutiagiri kana ni kigina kiriko kia mwingi atumirite na njira itiagiri na nkuruki gucokia biuria nkabo birekiri. It is good now that you have been given time so that we have a hearing too, na ulimwengu uelewe. Kama ni mambo ya nepotism, ni vizuri sasa maana tuna tarehe ambaye ni 30th, tutajua ni wakina nani waliajiriwa kwa njia ambayo haistahili. Kama kuna pesa imepotea, tutajua the amount of money or funds that are lost. Na uwezi ukafisha ukweli. Murume mieri 3 inya tathira bote bakagota mieri 3 imbeza ile kuchomba kwa si mieri 3 inakosa ya ikomba funga kinyane yote uti ma minister we na jo mieri 3 batenge kabira ya kinyata 3 rokaro guru tumwa Kawira guturu biaro muntu njukitie Kawira gute muntu mpandikite ora tibiri kwandikwa tukugwatanira na ndi bari tamburukio gambi tutamburukio gambi au twathuranoe. Nkuruki Kawira na kurombe MCs beje bagwatanire kenda bakaritira mu Meru nguge bare amwe no winde akibodia bakibanga kweja bamenye wati tayari kuna mawadho Tu wa MCs. Biblia inasema 2 are better than 1. Wakuja tushikane mikono tufanye kazi. Na wanapokuja wajue ya kwamba sitavunja sheria. Sitavunja sheria. And I'm ready to defend devolution. That is in policy making na kwa development.
Muthiene kiri Kawira na ugite gitiki ni Murungu amwira aritira mumiru akawithira ngugi na gutiwoka mutunyakyo. No man can tunya us. This is how the door that God has opened, no man can shut. Para balinto, pota kuna meake eko. Yeto maasura na hatu neko. Yeto maendeleo ya mashinani neko. Ekana neta no bakorwa no. Yeto negumia maasura. Kenda tutigira maasura ya kuthoma. Ba kuona twinto twao inyabo. Murume na tebo twenda kaba baka me 10 yao na bacoke beje bara me 10 ringi nde kwabwa. Kuma taunini ya Nkubo andini ya Nkwene gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia werũ rekwa ritwa ni Mutugi Kare.